Senkezweni. Sanibona. Niyaphila bafowethu. Ngiyacela singene la kunento engifuna ukuyikhuluma. Yabo. Ngiyacela singene kunento engifuna ukuyikhuluma. About ama-game ayizolo. Ngicela sehlise umoya. Bafowethu. Ngicabanga ukuthi izolo kuningi okube wrong. Kodwa before ngiqale ingxoxo yami niyangizwa. Qala niyangizwa nje nonke. Niyangizwa nonke. Ngicela ukwazi niyangizwa nonke. Nonke niyangizwa. Okay bafowethu. Kuqala nje angeke nginimoshele isikhathi ngizoba mfisha. Kuqala bengicela ukuthi nikuthole ngaphakathi enhlizweni zenu kubo bonke abathintekile ngokuthi ngibize uDumi ngomfana. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli ngixolise kakhulu kumfowethu okokuqala nje kumama sendlini kwifamily kaDumi. Oqala ngicela ukuxolisa kakhulu kwifamily kaDumi Mkokstad, umama sendlini nengane zakhe. Ngicela nje ukuthatha leli thuba ngixolise kakhulu kwifamily kaDumi Mkokstad, umama sendlini wakwakhe nengane zakhe, ebese ngibuya futhi ngixolise kuma-fans kaDumi Mkokstad. Ngixolise futhi nakubalandeli bonke abalandeli nje abebekhona izolo eTsakani Stadium, nalaba bebebukile nje i-tournament. Ngicela ukuthatha leli thuba bafowethu ngixolise kakhulu, ngixolise nje kuye umfowethu uDumi, ngixolise kufamily yakhe, ngixolise kuma-fans wakhe, ngixolise kubafowethu bonke abe-tournament. Ngicabanga ukuthi kuyo yonke lento maningi amaphutha abekhona izolo. Inhliziyo besehluthukile, besisegroundini. Akekho ngazi ke oke wadlala ibhola ukuthi kuyenzeka egroundini ukuthi inhliziyo zibe phezulu. Kanti phela enye into bafowethu kumele siyazi, masise groundini sisuke silingana. Uyayibona lonto leyo, sisuke silingana masise groundini. Akusho ukuthi ngoba phela uDumi Mkokstad ushadile sesizothi umkhwenyana egroundini. Asingeke sithi mkhwenyana, sizinsizwa nje sonke siyadlala, sikhulumisana ngendlela esikhulumisana ngayo. Kodwa ke bese mhlambe mase siphumile egroundini ebese mfowethu kube khona ke lokho kokuthi mfowethu ngiyaxolisa man, ngathi kukhulumeke kabi. Uyabo, ngiyaxolisa mfowethu kukhulumeke kabi.
ngenxa mhlawumbe yomoya ukuthi bosuphezulu, uyayibo yonke lonto leyo. Sisuke sise groundini, sisuke sidlala, uyayibo yonke lonto leyo. Kodwa ngaphandle nje kokuthi mhlawumbe ngizama ukwenzani, ngifuna nje igama elikhulu engilingenele kulo live. Angiyena umuntu odlame, ngiyazi ukuthi ngilwa nini makwenze njani. So ngicela nje ukuxolisa kakhulu kwifamily kaDumi, ingane zakhe, abalandeli bakhe, abalandeli be tournament lesiyenzayo, ngiyaxolisa kakhulu. Into eyenzeke izolo kuningi okwenzeka izolo, kuningi. Into iqale sekutheni i-hip hop idlale noMaskandi, yawina i-hip hop, yalinda i-final, kwadlala iGqomu kwadlala iGqomu neGospel. So iGqomu neGospel into eyenzakele, ziningi izinto ebezikhona ama-rules abangazange bawahloniphe bona. Enye into ekumele niyazi ukuthi lento le esiyenza iJamming to Soccer, maningi ama-rules angabekiwe phansi ngenxa yokuthi yinto esiyenza nje just to have fun, just to entertain abantu. So maningi ama-rules othola ukuthi mhlambe kokunye abakhona amaphutha, abakhona mhlambe ngenxa yokuthi nabantu esibabekile laphayana abalazi ibhola abanye. Nayo i-management ye-Jamming to Soccer ngiyayiblame kokunye ngenxa yokuthi akhona ama-rules abawenzayo angakaze nje aza existe even ebholeni. Ngesingami ngokwazi kwami, mangabe i-team ibe nephutha egroundini, okokuqala nje afile ukuthi umfowethu uDumi ukube nenkinga ne-team yeGospel, bekumele amise umesh ungaqali from kwi-team ku-game yakhe neGospel. Bekumele umesha umise ukuthi ngenxa yokuthi iGqomu lenza lokhu nalokhu, besicela ukuthi lilungise la, asivumi ukuthi mhlawumbe umesha uqale, uyabo. So bona just because bebecabanga ukuthi bazolwina iGqomu, bangena egroundini badlala nabo. And the one thing ekumele uyazi, ezingisho ukuthi asikho perfect, uyabona. Sizama nje uku-entertain abantu, uyabona, nathi save fans ngama-artist. So ziningi izinto ezingekho perfect kuleya game. The only bantu abazokhona ukusave leya nto ithina ngqo. Yimi ukhuza, yimi i-hip hop, uMaskandi, iGospel, iGqomu, yithe kumele siyisave ngokuthi sibe namaqiniso kwezinye izinto ezenzakalayo, because ziningi izinto esingazazi, uyabo. But now mase kwenzeka leya nto, bayadlala uDumi neGospel neGqomu, iGqomu liyawina. Ekugcineni iGqomu selwinile, khani befuna ukufaka ke lezi nkulumo abebenazo ukuthi hey kwanje iGqomu lenze lokhu, ekuwukuthi into eqala inkulumo ukuthi iGqomu alizange lize lifake umuntu wesifazane egroundini. So iGqomu lithema lithi liyamfaka umuntu wesifazane egroundini, kwaba sekutheni lo muntu abebethi bayamfaka bebengambhalile phansi. Ungitshele nje into efana naleyo, because of ama-artist phela abanye bayacu, siyasebenza, sisemagigini, so angeke uwathole wonke ama-artist. So usebenza ngokukhona, okungekho akukho. Ngesingami bekumele kuhlalwe phansi kuthiwa ngoba sekunje, kube nephutha elinje, into ekumele yenzeke, iGqomu njengoba libreake ama-rules kanje, ifine yawo akube yilokhu, yabo. Uswazi abazoshangala iGqomu akube yilokhu, hayi ukuthi kuphazamiseke abalandeli banhayana ukuzo enjoy, abahlale phansi babuka ama-artist edlala ibhola. You know bekumnani kanjani uhleli lapho ubuka uThina Zungu mayebamba ibhola. Zungu mayebamba ibhola, uzwe iCrowd imemeza yonke, because iyo into abebeyizela. uJumbo mayebamba ibhola, iCrowd ngisho kuthiwa akenzanga into etheni,
You understand? Ngisho kuthiwa yikho into etheni ayenzile, but ukulibamba nje kwakhe iCrowd beyivela iphakame yonke ijabule because into ebeyizelwe lapha yana iyona leyo. Uyabo? So kube ebhlungu ukuthi umfowethu uDumi afike to the point la athi yena akaphumi ke yena egroundini khona la ke ahlala yedwa egroundini wathi yena akaphumi ngalezo sikhathi igqomu nehip hop sebephakathi egroundini bafuna ukwenzani kumele kuqala ifinal wavela wathi yena ayangiphumi ke mina la egroundini. Uyabo, one of izinto ashilo kimi ngikhuluma naye bakhona nabanye abangangifakazela uthe kimi umfowethu uDumi yena isifiso sakhe esemncane kwaku ukudlala ukuba isoccer player. So lento eyenzakala la yinto akade ifisa empilweni yakhe. Utshele abantu emakhaya wathi yena uzobe ku TV ku SABC1 so abantu balindele emakhaya ususe nabafana eThekwini ukuthi bazodlala la so ngeke baze baliyeke leli thuba bona lokuvela ku SABC1. Amagama kaDumi lawo awashokimi yabona ke lento ivele iyo bafowethu engihluthule umoya ukuthi mfowethu so this is about wena, not about i-tournament, not about bonke labantu abalapha phezulu abazele ukuzobuka i-tournament. This is just about wena ukuthi wena wawufisa ukuba i-soccer player so akwenzekanga so ithuba lakho lokuthi wena uvele ku-SABC1 live into ebaluleke kuwena wedwa leyo. Uyabona amagama wakhulumile la uDumi ngazama ukukhuluma naye ngathi mfowethu ngicela sizame ukusave i-tournament. Ngize ngafika mina esinqumweni sokuthi i-hip hop if iyawina kwi-tournament yonke imali ezoyiwina akube yifine ithathwe yonke. Uyabo, ngize ngafika kuleso sinqumo leso mina ngathi i-hip hop uswazi engifila ukuthi ingashawa ngalo yonke imali esiyiwinayo ku-Jamming to Soccer yonke leyo mali leyo ayithathwe iyofakwa yonke leyo mali leyo ayithathwe. I don't mind even wonke leyo mali bekumele siyiwine siyithathe siyodonate ithathwe iJamming to Soccer siyodonate ngayo mhlambe ezikolweni sithengele izikole whatever izinto abafunayo kube ifine yethu leyo. You understand? Kodwa let's save yonke le yanto eyenzakala lapha abantu baphume ngobuningi bajabule they ready for ifinali then Dumi wena uthi awuphume egroundini wena isifiso sakho kwakuvele TV kwakuba isoccer player. And one thing engizonitshela yona bafowethu yonke lento angikhuluma manga ngize ngahlala phansi namanye ama-artist gospel akhalile nawo angeneme bengeneme neze ekhala ngezenzo zikabani zamfowethu uDumi ngathi kuningi okwenzakalayo bekunanama artist gospel abe complain ukuthi wona awatshelwa lutho ayikho into atshelwa yona. Instead umfowethu uDumi uthatha abangani bakhe ayobadlalisa. Kunomfana lapha yana abathi umzoxolo uyi-leading goal scorer kumanje kuma division aphezulu lapha udlala professional ibhola lwamuntu uyi-leading goal scorer uqeda ukuthola ipromotion lwamuntu lwana kodwa uzogijimisana nathi futhi egroundini thina esikwenzayo ujahana nathi sithulwe sibe manzi sijahwa umuntu ophila ngebhola. Uyayibona yonke leyo nto leyo sigijime ulimi uliphume lapha sijahana nomfana nje odlala ibhola professional yena. Uyayibona yonke leyo nto leyo so kuningi okwenzakele lapha yana kodwa nje okukhulu engifuna ukusho ukuxolisa nje kakhulu kuba wonke umuntu obekhona lapha yana
kuwo wonke umuntu obekhona lapha ezosupporta, ngixolise kakhulu kuma sponsor ku SABC1, kuwo wonke umuntu obekhona lapha yana. Ngicela nje ukuxolisa kakhulu ngento eyenzakele. Asiwona ama soccer player, bekhona nobhuti omdala Dr Khumalo, bejabula ukusibona sidlala ibhola, bencoma nje yonke into, uyabo, yiko ukuthi kwenzakale ngale yandlela. Mina into engiyixoliselayo la, ngixolisa kakhulu kumfowethu uDumo ngokumbiza ngomfana, kakhulu ngixolisa nje kumndeni wakhe, family yakhe, enganini zakhe, kumama wasendlini, ngixolise kubalandeli bakhe ngokuthi ngimbize ngomfana, uyayibona leyo nto leyo. Kodwa nje kube ebhlungu ukuthi enze lento ayenzile umfowethu, ukuthi azahlale phansi egroundini athi mina ngiphume egroundini. Angiyindawo mina la egroundini. Kumele kungenwe abafowethu oCasper bakhona baready ukuthi bangene egroundini, bayeke mfowethu yonke into abebengayenza ukuthi bazosupporta lento esiyenzayo, uyabo. Ekugcineni sekunabantu mina ngiphume ngenize niyenze leyona. I understand ukuthi bekhona ama rules, nanoma kunyeke kubhalwe ngesilungu engeke ngakhona ukwafunda amanye amagama mina esilungu, but engikwaziyo ukuthi i-tournament le inawo ama mistake ngenxa yokuthi silokho siyafunda, ngithi siyaphambili. I-aim ye-tournament beku-heavy fun, ama-artist adlala ibhola, yi-aim. So yonke into beyithi mayenzeka kule yanto besihlala phansi siyikhulume ngomlomo ukuthi bafowethu noma lokho asikwenze kanje ukuze si-avoid lokho, yabo, lokho asikwenze kanje ukuze si-avoid lokho. Niyayibona leyo nto leyo bafowethu. I-gospel yawina, sanawo ama-complain okudlalisa ama-player amaningi angaculi. Bekhona abantu abaculayo kodwa bengababizi, uyabo. Into engifike ngayithola even nakuma teammate akhe uDumo iNkosikazi, ngiyitholile leyo nto ukuthi vele kune problem enje, uyabo. Kodwa ke so mase kwenzakala ngale yandlela ibe ebhlungu kakhulu bafowethu, ibe ebhlungu lokho. Angazi nami ukuthi bese kumele kwenziwe kanjani, uyabo. Kodwa nje bafowethu ngicabanga ukuthi ukufunda nokubona, kodwa ngicela lokho engikushoyo nikuthole ngaphakathi ukuthi nisixolele ngakho konke. Ngixolisela nje wonke umuntu kubalandeli, yabo. I-hip hop igcinile konke lokho. oDumi from ifika igospel yathi mayiwina, sanawo ama-complain okudlalisa abantu abarong, kodwa sa-complain emumva. Asizange size siphumele ebantwini, asizange sithi ngoba niwinile sekumele kube njani, azange sikwenze lokho. Saba bongela nje, sathi siyanibongela ukuthi niwinile, noma sasicomplaina kodwa sacomplaina eceleni, yabo. Sacomplaina eceleni ukuthi nenze lokho okurong, nenze lokho. Kuningi abakwenzile even nabo okurong, yabo. Kuningi abakwenzile igospel okurong, but sakukhulumela le because abantu ababalekile nalabantu abasuke beze lapha e-stadium babaleke ngenye indlela. Labo bantu labo they ukuzosupporta, bafaka isupport kube mnandi. Bowubona nje njengoba ngisho bowubona makuthiwa uCasper ubamba ibhola, kunyakaze wonke umuntu, yazi, bame ngeenyawo besupporta futhi wonke amathimu. Hayi ukuthi bazeli hip hop nje kuphela, makudlala le bebesupporta wonke amathimu, kumnandi nje. Yayibona ngeloo nto leyo. Then into imosheke ngale ndlela emoshekele ngayo, bekubhlungu kakhulu bafowethu. Kodwa ke ayikho into esizoyenza, kwenzakele akukho ekutheni esingakwenza. Siwadlalile amagame, i-hip hop iwinile i-first game yayo, idlala noMaskandi, yayiwina, yabuya yazodlala nayo igospel, sayiwina futhi igame yakhona negospel. So nje bafowethu ngithanda ukuxolisa kakhulu ngakho konke okwenzakele, ngixolise kuma sponsor. Yabona nje mina kuyigame yethu negospel bese ngingaphandle, yabo, bese ngingaphandle ngoba ngiye ngatholi injury la
siye sathintana nobhuti omdala umfowethu uGatsheni naye uye wathinteka kakhulu ngithemba ukuthi uyalulama naye lapha ekhona so siye sathintana ngalimala so makumele siyodlala negospel bese ngekho right bese ngilimele but ngadecide ukuthi hayi ngoba vele sibaningi abanye abafowethu abaqhubeke badlale baqhubeka vele abanye abafowethu badlala ukuze ngingene egroundini ku final ngingeniswe i-crowd emumva imemeza yonke Zulu imemeza ngasabathi hayi bo sengilimele phela yaloba ishila i-crowd lapha Zulu ngaze ngashintsha ngoba yinto abebefuna ukuyibona bese bengifuna egroundini yinto bese befuna ukuyibona because at the end of the day we having fun lapha yana ngaqoka ngempela ngashintsha ngangena egroundini ngaqhubeka ngadlala kwabamnandi bayi-enjoy abafowethu into yakhona i-crowd ya-enjoya so nje bafowethu kuwo wonke amaphutha enzakele lapha yana kwi-Jamming to Soccer ngithanda ukuthatha ithuba mina ngixolise nanokubiza umfowethu uDume Mkokstad ngiyaphinda futhi manje ngithi ngiyaxolisa mfowethu ngixolisa futhi sengiphinda kwesithathu ngixolisa kakhulu kumama sekhaya ukuthi kubize ngomfana ngixolise futhi kakhulu kuyingane zakhe endlini nefamily yakho nje yonke ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngikubize ngomfana nakubalandeli bakho nakubathandi nje bomculo bonke kuma sponsor ngiyaxolisa kakhulu kwi-SABC siyaxolisa ngephutha esilenzile singama artist sonke siyaxolisa kakhulu akukho kunye engingakusho kwenzakele ngiyafisa futhi ukuthi if ikhona indlela yokukulungisa kube khona indlela yokukulungisa imoya besiphezulu but umfowethu uDume Mkokstad ezinye izinto akangathathi personal we having fun lapha yana nabantu abebezobuka lo yameshi babalulekile into abebeyibonile egroundini babonile ukuthi igqomo luwinile bekumele liye kufinal konke okunye bese kumele kwenzeke bekumele kwenzekale emumva ukuthi igqomo lenzeni ebese ke kukhulunywe emumva ukuthi njengoba igqomo liphule umthetho into ekumele yenzeke nansi kodwa egroundini igqomo bekumele lingene lidlale ne-hip hop bashaya ifinal bese whatever yenzakala mina ngivumile ngathi yonke imali I think beku 400,000 ngathi wonke 400,000 esiwinayo I don't mind ukuthi uthathwe wonke singenele sidlale sinika abantu into abayizele abayibhadalele thathwe yonke imali kuyodonatelwa izikole ngayo kunikwe izikole kudonatelwe zonke izikole ziningi izikole khona nabantwana abangasizakala ngale yanto because ekugcineni singama artist into esiyenza kakhulu umculo so ukuthatha yonke imali kuyodonatelwa izikole zisizakale kube mnandi lokho bekuzobaluleka futhi into engihlezi ngiyenza ke mina mihla lamalanga leyo yokudonate we understand so kube ebhlungu kakhulu bafowethu ngaphandle nje kokuthini ngicabanga ukuthi sengikhulumile bengifisa ukukhuluma ngaphakathi siyaxolisa kakhulu sithembe futhi ukuthi konke kuzolunga konke kuzobuyela esimeni if ithuba lisesekhona ukuthi lento isengalungiswa iqhubeke iye phambili uyabo kodwa ke siyabonga kakhulu futhi ngisaphinda ngiyaxolisa siyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi siyophinde sibonane futhi nangamanye ama game if asazoqhubeka angazi yabo ngiyabonga kakhulu ke niphile nibe right niqhubeke nisupporte siyaxolisa baba yini